Ayalma ketsen kete ver dep aytsan talak düşöbü deyt. Ketsen kete ver degen bul ket degen söz emes da. Ket degen bul egerde talak niyetindeyse bir talak bayın düşöt. Ketsen kete ver degen bul ihtiyar berүү bolot da. Kina ihtiyar berүү degen söz durmatly bir tuğanım. Ananda karap görüş. Misal üçün talagı öz talagın kolunda amruki biyadiki özüңün kolunda işiңde turgan bolsa ayal жооп бериш керек. Men taqdirim özüm kolumda eken, anda özüm talak koydum dep aytsa düşöt. Anan bizde ошентип taqdirın kolunda, әмірің қолыңда деп айтып қойса талақ түшіп қалып түшпейді андай болса. Бұл тафвиз талақ, тафвиз болғандан аял атқарыш керек. Егер ошол мәжілісті атқарбай эле ишиң болбосун деп сүйлөп кетип калса, эчтеке болбойт ага. Ошого мына ушу лейлек жергесинен көп да ушучу Бишкекке карап сурап калсам айтат да, эмне деп айткан десем, өз жообуң өзүңдө деп айткан дейт да. Өз жоо өзү деп айтканда талак түшпөйт ага. Өз жоон өзүндө болсо, анда жоом өзүмө бердим деп аял ошол мәжлисти бузбай туруп өзүнө талак жүрсө, анан эсеп болот. Болбосо эсеп болбой турматты бир тууганына. Молдолор отурат, урматтуу бир туугандарым.